ꯂꯩꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ISTV पाव में ताबीरिबसिंग तराम नोक्चरे हौजिक मपुंगिबा पाव कांगलुप नाइबा वाखलोलगी मायोक्ता मियामगी अपुनबा लिचिंग सागतमिनसी हाइना अमुकोना अपील तौरे ngasi integrity day ga mari lainana polo ground manakta leiba integrity pillar da miyamna leisu katuna ikai khumna bot kre tongan ba civil society organization kayagi luchingbi singsu sarugya ke hana MLA oiramba Dr. NG Bijoy amadi RK Anand su leisu katpada yauke amukogi president PS Devana Manipur da punna nungsi sanana amat oina khunda laita minaduna laklaba kangluk maselgi marakta khaibung taba yabagi akiba lakpadagi insolution amaga chamapal marfudra taret ki August ki tang marida mioi lak manga henbana Manipur kaiba yaroi Manipur gi apunbagi saktam thugaiba yaroi haina miyangi khongchat ama chatkiba numit adubu ningsingduna thoromasi pangthokpane magna makhata na haikibada Manipur da khunda minariba phurup singi marakta nungsinadana amadi aikoi maselgi marakta ungkhatnaba thoknanaba silibasing kana no haibasi masak khangdokminaba tangai fade Manipur gi apunbagi saktam ngaktuna aikoi punna lamdamasi santi oina hingminasi haike India government ga NSN amgo wari sanabasida Manipur gi territory kaihallaro habsi Bharat ki luchingba singna haibo wafam ama yamna kanna hai election campaign da hai Delhi da aikoi chatpadasu adum hai adubu apunbagi saktam haibo potsidi कायहन्ननबा मनुंगदा थौसिल थौरांग अमदि यामना कन्ना चथरी आरएन रबीना भारत की पार्लियामेंटरी कमिटी दा महाकी रिपोर्ट अमा पिखलकपा मतमदा अखोगी नागालैंड दा चनरीबा एक्टुबु मणिपुर असम अरुणाचल प्रदेश दसु अखोई चना हन्ननबगी थौरांग लेगनी हाइबा वाफम सिना मणिपुर कायननबगी थौसिल अमदि अदुमक यालगा लई हाइबसि मयेक सेंगना ताई नागालैंड दा मनिंग तंबा पीबीयू नागालैंड की फ्लैग इंडिया की फ्लैग अनि पाहनगेरा अदु खुदिमक अखोइदा कैसु अखोइ ऑब्जेक्शन लैजदे इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर थुगाइननबा मणिपुर की ngमखैदा सिंगनबा अपुनबगी सक्तमदा अदगी मणिपुर थुगाइननबगी होनबगी लालोंग कया से लेप्तना लैबनिना अखोइना ngasi अपुनबगी सक्तम थुगाइबा यारो हाइबा अदुगा अखोइगी ngमखै थुगाइबा यारो मणिपुर दा अदुगुम्बा कांगलुप फुरुप की ओइबा वाखलोन से मसी पुसलकपा यारो ना हारिबा वाफम से ngasiदी यामना सेंगना मयक सेंगना अखोइ उठफम थोइ रैली चटखिबा mayam gi public meeting da lau khiba warep singa do ningsing jaraga na ngasi asigum laba ekhoi gi 4 August sahi khuding gi pangthok pasing ngasi pangthok chariba sini amaramda kunmathoi suba integrity day gi mapung oiba thoram amukona sinduna MDU hall da pangthokle thoram aduda amukogi president PS Devan Kuki NP Manipur gi advisor thangko sei hauke poire lemerol mera paibi apunba Manipur gi president Mem Chobe All Manipur Muslim Development Organization gi president DP Said Ahmad Yauna lamdamasi gi civil society organization kayagi luchingbi singsu sarugyare thoram aduda miyamgi ihauda laikhidraba singi mafamda ikai khumnaba utuna minute ani 2 minute leptuna awaba phongduke laikhidrabagi imung manungi miyoi singda sili langniba singi maikai dagi khudol pot pikhe Assam da NRC gi final draft bill form khraba matungda More amasung Technopol district ki mafam mangada ain gi wangmada mitop changlak pa yabagi phibam leibadagi Technopol police na akanba maungda section thorang lokhat khre ngasi angan bayukta gi More gi kondong lairembi khubam mayada leiba man check post ta Technopol district ki SP Dr. S Ibom Chana luchingba police kangbu amana More dagi Imphal thokiba amade Imphal dagi More changlak pa gari kaya hanaga manadaba maungda check tobagi thabak chathakre Technopol district ki mafam manga More check post Indo Myanmar friendship number 2 dagi Muslim Basti gate number 2 dagi Indo Myanmar friendship bridge gate number 1 Technopol police check post amasung Machi police hariba mafam sing asida akanba maungda check toba horagani hari SP Dr. S Ibom Chana phongdorakpada Technopol district ki manungda ain gi wangmada mitop changlak pa thingnanaba mai leinaba singda akanba pautak pikre haike Citizen Assam madugi draft पुथोखिबो मैलेना अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट ना ngarang order khara अखोइदा थारखिबा अदुगी मतुगिना अखोइसि अखोगी illegal immigrants सिंग चंगकपा मसुंग लैबसिंग अखोगी मॉनिटर तौनोगिदमक्ता अखोइ टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओइनासु अखोइ टीम मंगा सेमजरे टीम मंगा असि टीम ममना कोंदोंनारेंबी सिगी चेक पोस्ट लैरनी टीम ममना अखोगी गेट नंबर 22 मुस्लिम बस्ती टीम ममना गेट नंबर 22 इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज अहुम अदुगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁꯇ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯤꯗ ꯑꯃ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ OC ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DSP ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ SDPO ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯏꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯤꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯔꯤꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ NSCN-IM ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯥꯒꯥ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ MNRF ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄब्ꯂꯤꯁꯤटी ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯦꯛꯁ ꯀꯥꯁꯨꯡꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ NSCN-IM ꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NSCN-IM ꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯅꯥꯒꯥ इंटीग्रेशन नत्रगा पान नगा नगा होहोगी को एक्जिस्टेंस तालिब्रा हाइबदु मयेक सेंगनफम थोई हारि नगा मियामना स्टेट्यूटरी पावर हाइबसी यादबना नगा ताबा मफमसिंगदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गे आर्टिकल 371 क्लोज ए चनहलकपा याना लेरिबा असिगी सब साबा मरम अमा खंगदबनी हारि भारत सरकार ना नगा सिंगी टॉप पुवारी मसक खंगबिनबा नगा सिंगना हाइजबा मथौ तादे नगा सिंग असि पुवारी दा धर्मदा नतना कांगलुप्ता इंडियन अमा ओइदे हाइबसी नगा मियामना खंगफम थोई वेसियागी अपुनबा पांगल अदु लाक्तबा फावबा करिगुंबा अमतदा माई पाकपा ngamloi हारि हौजी अतेन ब्रेक अमत लौजरे I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo punshibu winky samta di piudana. Baba, quick zone gidi tata tis college di. Mamal suma phang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta super link footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo punshibu winky samta di piudana. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election ki matam loikabadi adu tuma amu unaw phangaro Asum tawna mango season na chat rabada. Adum haina Winky's mango Swiss rolls adum hanglaro khangedana. National Handloom Expo 2018-19 Manipur yauna India gi mafam kayada National Handloom Expo 2018-19 pangthok charagani. Kolkata da lakliba July gi tang 38, Delhi dana lakliba September gi tang 15, Manipur gi oina Imphal da lakliba October gi tang 18, amadi Nilakuthi dana lakliba October gi tang 15, sponsored by Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, Sinja Langzariba Amadi Pauzianjariba, Directorate of Handlooms and Textiles, Government of Manipur. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winky's, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamat, amatta nayaba upaidi, Jolip syrup, amasung Jolip capsule with chanminis nabyo. Why try hard? Blue Sands London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280.
नते चटलगेबा प्लीज आई चटलगेबा टारगेट के सीजन लोइखबदी अदुदि मा अमु हनौ न फंगरो असुम तौना मैंगो सीजन चटखबदा अदुम हाइना उनकीस मैंगो सुशिरोल अदुम फंगरो खंगेदना ब्रेक की मतुंग मैं मुतराम नोकचरे मखाता पाउदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VCAP पांडे लौथो हाइना मुशुना संगशिलप खोंजंगी सरुकम ओइना भारत सरकार अमदी मणिपुर सरकार ना मियांगी दमकता पाइखटपा चाखुत थौरांगी थबकसिंग उट्टुना लंबी की नाकलदा थेटपा होर्डिंग सिंग सगाइबा अमदी मथक्ता सेफ मणिपुर रिमूव AP पांडे हाइना थाजिनबगा लोइनना मचु संजिनबगी थबक चटख्रे इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा थेटलिबा होर्डिंग सिंगदा मुशुगी वॉलंटियर सिंगना ngaraangdagi hauna anobo makhagi khongjang asi chatharakle Sairak sida musugi thaumi khangaboktagi hojikna kyamgaida barada laiba M khagem bakauba mi ama ngarang numidang athengbada mahaki bhara kadagi police na phakre hari Amaramda AP Pande Lotho Manipur University Kalu Haina Davi Togduna Mushu Muta Amadi Mushana Sinduna Manipur University gi gate ta khutang sara henbagi khongjang sangshilamba mafamadu ngarang numidang police na sidoke Imphal West ki district magistrate na MU gi akoibada CRPC ki section chamani fumari gi makhada mi manga dagi henna punba yaroi haina athing batham ki badagi mafam adu police na sidoki bani hairi Amoromda MU gate ta chara henbagi khongjang sangsinba yararoi haina athengba pibadagi mafam adu police na lathokhraba matungda makha tana Manipur University gi campus manungda khuthang sara henbagi khongjang sangsinba hokre Patanjali Yoga gi General Secretary su Oiramba Patanjali University gi Vice Chancellor Balkrishna gi mapok numit ka mari lainana Patanjali Yoga gi tongan ba branch singna sinduna chatharakpa u thabagi thoram ngasi thangmaiban cherau chingkhongda pangthokre Thoranga mari lainana Patanjali Yoga Manipur State ki head oiriba Dr. Nongmaitem Rajendrana ngasi pangthokliba mapok kumon thoram asiga mari lainana haukiba July tang 13 tagi hauna hidak kanaba pambi kaya tongan ba mafamda thaduna lakibani hairi Purgi district ayambada ekoi Patanjali na Bharat Sobiman Patanjali gi laiba ekoi head mangana haibadi Bharat Sobiman Trust Patanjali Yoga Samiti Mahila Patanjali Yoga Samiti Yuva Bharat Manipur Kisan Seva Samiti Patanjali gi ko hariba head manga sina mafang goding chatuna ekoi hariba medicinal plant amasung saba yaba upami mayamama Manamasing mayamama thabagi thabasi chathari Hauzik maroiba pau amu Kanglup naiba waklul gi mayokta miyang gi apunba liching sagat minasi haina amukona apel taure Hauzik phabagi oina dia STB na pizza pau matang solution jare miyang tabir basumam kahna kurum jare